Kajing mamla ban pinbiang ni kilan record daka Khas Hills Autonomous District Council wat laki pajba ni kisnong block 2 kila IT ki kot kisla ni ki dulir jaka la henriu ni news nem menchua kala pelong ki nong ilam ko Confederation of Riboy People kop ban kenno tinge ya kajing le sting ka council haba crunch kilat patai khobor hadin bakinong ilam ka Confederation kinong ilam snong bakitrai jaka na ummat 1 bat ummat 2 kila 1 ban yakren baru Deputy Chief Executive Member badi pe ekatrat ilaka administration uba pensnganyan sim hakano phai singi jongkalai phuai trik unai tung arjar pulai uba pateng mersing working president ulong baka council kadai ka nongpet ya ka khndo ka siap henry kamsim le simkhia ya ki jaka ki pajba ki bakwa banle ekalan record kidan hapdeng lai spa hadu south spa tli ki jaka ki bala pha kot chak council banle ekalan record henry hadu menta kadang sa teng Tonagalek dungi ka Seng Confederation of Riboy People ngiwan mata kasngi hang na po district council. Banwan man ya kendu ya iba PNCM habai dei bat kadai ka block 2 tingidan hang na ba itrai jaka nagaleng gini itrai jaka satu isa block 2 kila pentip sangi ka Seng ba nadu kapor badanglong MDC iba Jim Seliang kila semit ya kita ikut kisla. Sana isa po district council banyo ya kejing itu lengbaga district council. Henry kapasusi bat nagaliang juga sengilap ba hadu menta ka district council kamle ai ya kita ikut jaka santai support block 2 den ta kadau menta kasi niwan sasisin ban pen mau ya ka district council harangkat ikut gisla jong kita ginong snong santai support block 2 kidan hadu lai san towing kita ginong snong ki bakwa ya ikut pata ban itu lembaga district council Henry hadu menta ka district council ka khamai ka jing pentip segi dengan snong kisah aku undum menta la Nriu nyo senam kaba kila banyo ne kila banomyo ye kata kakot kimyo ye kijing sai den takadau ngiwan ban keli support district council bat menta kasing lai kendu ye ba PNCM iong ba hagajing sisa kini ikot lade ban ai nadu mensua henry hadu menta iong bakala palat namar ba kala don gajinya penbek put tegane kawanra ye gajinya ya kita ki paradok persnam juga ki basa satu seblok tu ba balai ke district council kamsim khia nadu kita gipor ngingi penram ya ka district council ka district council ka dai ka papai namda ka khandau ka syap mentala poi ka por ka bane penbai uput usam kikot kisla kimpenle na menta kidai ginong tong support block 2 dena kala ka senghi ni penram ya ka district council lagi sya ka district council ka dai menpai uput usam nadu mensua menta ki ong ba kala yang ngi ba ngini simi ki kipat kisla dai suai tang mangin bat record kamar kala don ke jing ya penbai ya uput usam delada ka dai ka jaka Sablok tu kanlai sapo asam hato mano ban bakli kadai ka bangi kwa ban keren saga district council namar bakam syamla simkhia haga ban pai egi kot gisla bat sakawai metakasi kami kejing keren ka bahang ne apo district council kitip ya kata ka umlet ka banon hapo malos nai henry katum kejing thu ini kita snong bagata ka umlet original katum ki kot gisla nadu usnem ka khandai sampuai kadai sate sapo umat de hang ne ka pausai baga district council ka khlamlai chaspot balai pe benya ya kata ka umlet ki penman ya kata ka umlet ka bron hapok malos na ki aidau penman ba ki briu jungi hi kila penmi ya kata ka umlet ka bron hapok malos na henry ka original kata ka umlet ka don satu cepo umat na umat no karang jingai tegi kerpat ya ka diskosil ba kamdai tang blok 2 henry ka deban pe baro ka kasi jantia na ba diskosil hi ka dai ka bapai na mata ka khandeu ka syam khnang ba ka jaka jungi kanne kansa kata ka dai ka jingkwa na gelang jungi ka seng Utang nomor ba yung sutu di amba kini kot isla gidei tang ne gidei arsnong ne giwi kisnong gi bahap grak nong tungru gi bala mut bale lan kot nriul ne news na menchwa katkum giri kot isla ke baunra tegedai bitang gite area jong ka umat kumba arsnong la snong gidan giwi te ni khamyo ga jingtip ga kasang tare gidei bitang na te na po umat Di ke jingtmu jonga banwan yalam mikine galong ba ngapen sisa namar kini kidan ki kot kislana du por mensua tel lengkat kini ki lengba jung kini ki kot ni pen sisa ba ka umat ke bahal pokarai nungtung bagi don ru ki NOC ki balai ni sim tel lengkat kini kot kisla ngawan yalam khang kini ban pen sisa ba ka umat kede ban hap sport megalaya kata kata ke thong junga namar ngikum ka sengru ngikwa ba kata umat bagi pai khasi ki bisong hangtei regat beri rang ba snong ba ngikwa bandan sport megalaya cuma tu bi dalam isu ke abang kita cibel lekut tu tu kada sekarang kendu kalau beda kita tahu itu nak kali ada tipe itu mengikat dengan lagi yang bentar ya
buat chance dari dekat Regional Committee atau itu betul atau ada yang juga sama ini dekat lah sampai dekat Regional Committee body ini jadi MLA badan berong ba Charles Marngar na try itip bahaya kan ya. Itip baharu ban mentah sya benginuan seneru ngilai akut lang hiru. Yang ban ya syong lang bat i deputy CM le penbaik lang ban yawan lang sene. Hagaju kami ini syong ban ya keren. Tang nagadau MLA ru le se dan kam sekretariat imla ban be kapor tingla nang ya keren mangi giba dan hangnya. Nakaliang kinong syong ba kinong ilam syong kila penpawi kasur baki ko abet bandon Shaka Jilla Meghalaya. Nya putih nga kajing sengau jengi ki nongchong chong tu tu la balong balak tu. Alang ko babahakin bangin nong apa umpan ya. Tin ada ngidu no nya ki bakanjat konsep ti hagajing sengau jenga marwe yi ngam tip dagal yang koi bak no. Te kajing sengau jenga ti ngam kam ni lai ko ban ni akhir ni la njat konsep ni. Ha ngidu no ko kita hadu ko ha. Pangilawan peni mentagasi hamni apo jong office jong besar te niwan kenang namar ba ngitipi ba ngi ba song hapo man ni dei kita kasi ki papaka ni don rukini ki kot kisla ki badando kapor jong sob division joy ke bampadon kami khalaya nisa kacing sensar ke kacing do kasi apo kacing quick jong kasob division joy te namar kata ngi mentang iwan banten sisa namar ngiyo ki skim kini kita par pa ngiyo ni dia na ko mi khalaya Andre ya kakindo. Ni klem yo, jena kata kadau, baga klem kakindo ngindom kanongrin. Ban yang kejat, haki tu bicara. Jadi tumtangi wan cakman. Hang ni ban. Yo jiktip sepang kata. Kumno bekin be in. ini kot slag la dei swak slag mes pasam kuai na kamu Kini ki kot ki ni ki dei kini ki dei kita ki por. Dei ni sebut jeng kemal yo kini ki kot ki barin nadu kote ki por. Nak kata ki kendo ki siap. selama you Rus nem san puai don rus nem Rusau rusau don Sau Kuai awai ru kini kikot ki bangawan bo nginam sinah ka por ka ba iba jem silang i nang long kumoi MDC ha ka tu ka por ki ba le ek election jong ka MLA de ila pen kedit yang ni pangin le no e kini kikot islang ni bo ka kikot ni ha ko isi konse de irem no ya kata ka jing election de ila klet no de ni la open summit ikini kikot de ka do sikonsep kamla ban sim ka jingit ni nak bentai kini kikot ban ban ken mau ha kan ka to swaba kan poi kan ka jing baik ini kot cakap di bawah ada film di bawah nong oh de don sim jong ka hima nong tung bat kirang bak sim tibi ba ladani don sagiwi gi bentah ta kamut nim don jia dei hadu ka tim hadu ka teli ni hadu kikan kijam ri don sebon kijing jena kata kata la dolong ke bala hi ka sarkar ada ki bid yang ni ko hi sepom kan jong kan ikara dan tum hi ki don kijak kasi jungi ni ko ai tolong sepom kijing jongi sapo blok 2 ke nakal yang ka kindo ka si bro oh ai ki ai kata ki pata ki ai kini kita hindai ngintip ka tin kandai ka jongi ka tin bangla na ka tin asamis ni ka tin ulu nim su thu bon sien ki bre ki lap daki itu ki pata ki bam cem la simti da ka disi konsip ki la susam itu tangkap pisah te ka we ro na dong sadong na ka pada kalian kiskim gini kita ngim yo kena ngim yo te nang ni na ko mi khalia pa ding yo na dong sadong kum bayo sekini ki jaka gini kan seni yo entar te ni ko ai ken kum ka jat kasi ka ba na duk mendai menkai kata ka jat dong kum ka don lagi jong ki mau benar ki mau punya ki mau tak musa te ni ko ai belum dikasih ke ada ni sa cepat asam tengah mun ngila dulu tak jelong kasih le si ngam tikna na kata kata ni ko ki jat kasih tengah ko ai na di ba ti makri na sangsa ngalong kamu ramba senong jong ka matu coba isu apa dengan cuba dan kita sih kita gini mahalan kita cakap nak bertahan kau ada video jangan lupa video paskan kita terus ikut bandai bandam cakap jalan eklia bandai bandam cakap sam nak di cuma itu kayak gitu juga ujung pihak tu nak kalian lagi bosokar saya komen di sini bandam lagi cuma mencumut ada di pasti aku bayar deh bat jing pun debut pun sam bayar deh bat sam bat kalian nak kalian demi kom me kirang bat senong nak por ni la
dia kelang dia kedua bar senong wa kom garai jungi kinong senong nak te getany ni kuat baik bendan sebab ni ya Kalau yang kita nampak tu. hak matung dan nyuk sawi Berok ada kilo ni kita kasih pekal ni kita nak ki kita ginyuk sawing gidai ki khasi peka te kidan hi ki be songlang marjan ki nepali ki karbi tu Itu tu bawa mak kedai away dan cakap cuma berbor ini kecil-kecil kumbor, ini kecil-kecil kebun rak ni bah, skim untuk blok cukup meklean, saya buat konsen tu, jin school ke SDA susah umprau, course ke course, saya buat job dulu ini berbeda bat kete ke jaka di borok kuih bahap ko dengan blok tu hante ko sno ni 4 don kono kono berbeda bat pra bat ada development kuih kidan je angno tempi kita nak senang, berbeda kedai sembet kuat. Nah kalian jangan buat senang di rumah tuan awal saya siang baik nak kapor sekapor ni buat senang ni ya lumayan di atas senjuk dari senjuk di presiden senjuk wilayah tembe nak kapor sekapor ban wilayah pelan hirup ban tuan rak ya ketika blok ya ketika nongtung di kata senang